bihi hardanıbıtın meçahtapıt sanıbıt. Ona kini asınan kini kere higer jona sergete doqottara jögelere tümsen bu manlık kini atıgar konferansiye seminar ona kürsüyü ıdarı bestek. O kurduk bugün emi oyuncu 12 günüger 2 tınınca süpe bir sılga bilgenge ütüye jöge biten doğru butun, kellege bitin, üç tal butun, ine bitin, ebe bitin, ne aktar sanır gün. Bugün bilgi böyle kötü, bu tere heni ıdıkta. Bilgi ki prensibi teger bu kutuğulinge, oluktam, tartılların onunla kulturatın yöneterin istiyor, tustucuanlara, sadan gibi cemle kellegelere, biler cana, çugas cana, kiren olur olur. Onun günü bilgi bu yürüyle kırıta bollar konutula okunaban üksüger yürüyle bütün takılıyordu. Bilgin bilgi kılı geri tibet kırdanıp baksan kün küvey iyetiger. Ütüye manı eyagas elekey. Biheha sardanı jögeleri gerkeleri onu koğulurun kudduk sıyanlar ütüye manı yebit tenge kiheha anna filistiyim nağa. Berip. Kini bu anıgı siyerinden, anıgı yerkiyerinden bu zoomnıgı kolbanılaga onu bihe kırtık etehek. Беги митини кластын тынчы 906 сыллаға шурапчыгы көрсөн халактынан кайган чырыктын себелен ел болбуппут агабыт болланы ел болуп кенне разы саас бу хабар каскеде аммалы биттен мен бегим ям сирге төрөп милекпер амма нахара көрөбүттен боллыня анна кастак битти анна көнти дирни не тагата балар Александр Петрович Николай Петрович билге төрөптүрө аны бары беріп өтіп өссен көсігі тәрейділер. Кәргенім еді ақсы соғатын біремінне еді. Еккен бір еге алтыныға күз оғылыны өт. Оныз қонуғаға әжейдәқ Валентина болы. Онына мен үдеве шиғылаға әтәңі сарданы түреді. Етеніне сайылан бәрі орыен кенігер амма көшпет бет. Амма балақсаны атын айны дөйді тұғар келбет көрдік санан оннук сыртык күйөк дого уутар аха сарданы себекките конуга уже үйүнөн челгие кайтурара сарданы каратыттан билер көрөр багата улаган оттомнок ате агатын библиотекатыттан сагалан кенигени сөбүлен агарын сөбүлдүр онногор бигини кытта айылгага аксаанактык сылжыбыта Amma toskolatıgar komsomol sekreterden verilen itti. Tüyetsiyonu onu vatı biyetsiyonu biter. Askolunu bitirer, saka gudasını istiyetler. Saka talıgar egzaminin. Bartın beske tuttaran bir yaka telegramı üyten verdire. Tuğu bartın sualtalıyra. 100 kurs köyene halcet. Yegine Anatoli'den kolbağın oğlu mıda. Tuğla oğamsaq oğatın kıratıgar beyte bebeyden salgı üyerinin bitereriger sübelen salgı üyerinin üddü üyerağın salgı hıl diplomunun biterin üyerden aymaktar bütün ınırın malahın nabıpıt. Ondan bollanınca iti sıl ağatın abiyke ananın köşbetleri gergeninden oğutundan Onun ilgi sırıttağını Filip'e görürüz. Öngören sakıvazası niste sakatalıgar ilen barar. Olda hırcan sakatalın leksikologiyater dağağın aka kömüsken nauka kandidata olur. Ete tematın bırakbakka salgı doktorskayın bilinir. O senin ilgi kollektivi jögeler kuru goyan. Berkül ilgi hırcan 1915 yıllığa etti. Kostak kvartiralan numara soğuk verakterdi. Doktorsken sağana arka soruyan koyan biterbekke verakan yürüge ölçü biter. Ol sutan nar bilgini
Aracıtan tüylbinin alak elbepin diye sepeta al kurduk kuatlar bupat ayal ayal sardana ola kualan ayal tayımsalın kalbahan üsyen kören jollabıttara oğular etenge olatallar üyen askola jadı sardana ülegir kollektivigar naha sevilire kollektivigar seviletleri dağına toq yaqtağının kömenhere websayının çögeye bir küllebit kollektivi aktallar sanırlar kayak beti olak salkanlar üçüge yere satıyın vardı etengere bollar diyen. Cem, itinya baraksan anıgıya serinen videoga hundan katıp sedem. Oton jiginen toluru baryanın bu anıgı sitimine kuyar sitimiger baratın kırıyor kutun. Bilgin min tolu beriye mete saddane dimkene baraksan ualugar, toğutugar, kini kinçeri çıtıgar bilgin Respublika Johunnak, Ülehit, Johun maniki hitigar Ayal Anatolievich Yeginakka. Күндү кытылактар, күндү бу мен ебим билер жаннар жөгөлөрө, күндү бар сулчуга шоннору, районнар, аймактар, баргытын бу кырдык ем тугуна качыхын барыбын. Мен ебин хиги устал кудук билагат, жөгө кудук билагат, бу мен тогото кол быгытынан мен ем тук бар күйүм бардын бу меха ургута, олок мигин yüz kastan oğutuk hiden tahar buda. İyi karan orda bunu yem meha beta kolu burada. Beta hatta kulağa sığınlarından hatta diye kayıtlı sığınlarından görünmeyen hiden tahar buda. Eğer bir maktal but numara o min bu ben doğru yürüm terkini soğutan yön kaham bağırar bağa sanabın yön topar batır kumulhan ki olatna buda. Я выгодно мне кастамы чугас самый күндү кийим мыйы көйүн чугас юзун барбыта олда болдар кине ологун бартын сакатлын үчүнчү тигер сакатлын үреди тигер анабыта антон мыйы көйүн атын тугунан направление барбытым ничке направление барбытым олда болдар бир тыл мен сана бар народ тыла сакатла ден канды бар народка бәден беребит тыла Там олус улахан солталах. Кадырга бәтин тылын көтүк билер, бәтин тылын убартыр народу, атын народтор бартылар, атын народтар тынылар. Аны бары белагы сакатла олус дерин сакат элбах уялах, элбах мынык, элбах тыллах, элбах тын учуй такатенактах, тыл элбах таманнык олус кемпер, олус оны устукту, мен бұл бәйім сақатын біріңе өртақ қолымын үшітіп кәген арбасын бұл мен саны күдік олда болдар бәғыт жүгіт біләғыт сақатла тұғын оны қадда құдық бейғыт оролағын. Оны бұл әдәр үчеттар студенттар сақатын өртеліктен мен бәйім қыз бәйім олус өрәбін. Өтірге бұл сақалар бұд, дәне бұд тағаны сақатлын біріңнік өйдік чүңнік білер сақа мен авырлығы аяқ болу. Оны бұл бейге қылғыны әдір чаттар сақатлын өретер жүдік чинчері болық бұтына мен авыр тылбыт ұмнулы оға бұт сайда тұруға деп. Олен барғыдар мақтанабын, күнді күптіға ачылар, бұл әжібер Марейдің бірінаға Өлгінет тұтағынаға бар екеннаға барғыдар бұл ем жөгедерігер Bütüger bu kıttaçılarından kördüğüm Saddane Dimitrievna'nın kıttığım olus ör altıspı, kinini tonus tücüven elde hatten biler. Saddane Dimitrievna bastan ıttın uçtala, ondan salayaçta Гаврилий Гаврилевич Филиппов, филологической наука доктора, bir песеп кирен olur. Onu Гаврилий Гаврилевич en beyan kolbanan biheka
бәд серге хостук тыл этең этет бу дем мин кырдыһыбын ол гынан баран билигин мин Аида Юньевнага беремете Аида Юньевна Садана Дмитриевналын бет өр кемналтыспыттара киннер наха истиң жөгелилер эте Садана Аидатын тугунан меджи наха үттүне наха сырбыттык наха эягастык кетсире мин Аида Юньевнаны Садана нүмү билбитим онан билигин тыл берилер Садана Дмитриевна чугас жөгетигер истиң догоругар өксөгөлүгар психологическая наука кандидата психология институтын директорыгар Аида Юньевна Егорова. Үтө күнүнен күндү Сардана табарыстара, урулара, студенттара. Мен Сардананы кытта биссибитим уже отуттан таккахыл болла. Бихи бирге опсайга кастагыл олар буппут, ол кенне онно табарыстахан, онтан бир факультетка үлелен. Келбеппит, онтан бүтеһи кылларга тукуннарыттакка наха чугас табарыс болбуппут. Бэйбэбитин кытта секретпытын кепсетен, онтан опсайнан испереживание бутын үллестен олар буппут. Мен диссертация бун хурьер бар Сардана жакай мотиватор болбута, аныгылыттакка кини мейин күнайы хасыр дерде турар, онна же тур давай диссертациян суруй, эн защиталых такын диди просто хайыр эте биле. Үтен аннан хайыр эте, камсатыр эте. Онтан же диссертация бүтен защита болбутын кенне кини хамай инники өрү көтү, же той эгерделяхин, онна той диссертация защиталахын солтатын кини улаханга урар эте, онна опсайнын науканнан жарыктанар жоңго кини хамындык бейте. Тубастыр даганы онна сыстахатыр эте. Сардананы кытта бихи улустарга хыджачыбыт, таттага баражыбыппыт бир хас. Онны кини однокурсниктара, табарыстара эме баллар эте. Жоп сенен кини мигин маннык тоққа. Саха интеллигенция тыгар сыгыра тырете. Наха инник тора барагын, наха нучатым сыйбыккын. Отай сахаты якын нада ден курукка йирете. Ото внушайдыр дякка. Онтан бу икки хыллаты бихи эти российской фундаментальный фонд көмөтүнен экспедиция бар хеджуппыт, Алтайга, Тувага, Хакасияга хеджуппыт. Онны буллары Алтайга тийдибит, мен булла үчөйдик эрдеттен хин бөлүмден бардахпыт дейди. Онны штук бихитни киме мүткөссен каян иджахеджерин курдук, онны буллагына Чочкина майдин филолог тетини булбутум эрде. Онны тиен били кепсеттахпыт. Мен Сардананы билерден вообще умнан кепспеппин. Онтан арай ыйтта Сардана Дмитриевна эн билаган дойны, о, жахамы подругам дейинде перде просто түйөрі түстілер, онны же тоқ бөгі болдылар же. Тон көмілістілер, онны манды жарыттылар, онны опсайнан Сардананы бу Россия ученыйдара билелер эбит, онна кені үлелерин ғаналылар эбиттен этияқпен бағарабын. Бу студенттар, билинги студенттар кини атын он үлелерин умно соқтақтар. Ити сақатылын өретер опсайнан хамыгарахан, сақатылы хамыгарахан тыл. Мен ханна бар, мен үчөйдік бәм билимдағаны өретелікпен, онта ханга бу хангарахатыбын, ханга онуманы хурьяхатыбын, только, конечно, лёсколаға хақатылын өретпетек, ең боламын хаманнык үчөйдік билебін диркығам соқ. Онна опсайнан наукаға кини билем кихи качествота ороллагын куру кетерете. Ол бур эрде туран үлелек канады дир. Онна эн кас бирди мүнүтагын, онны манна ыппаккагын бартын тиулагары кайыктакын дейчи. Каждую минуту надо ценить. Она очень ценила время. То опсайнан он эти пунктуально, с дисциплиной түгер кини наха тогате, катана хате. Бу билеген мен мамам болорор, Нина Ильинична Егорова, кини саха республикатын үтөләг учутала, бүлүпед училище тыгар, түрдүн сетте хыл үлеләбитен учутылын, оны литературатын учутала.
Кини болла биле Ульяна Федоровна Кондаковалын биргелөлә биттере сахатылын учутала. Санников Василий Иванович ден бар этеме бүлүгө преподаватель. Агоны сылларга тоопсайнан мамы сарданын эме билер. Кыртык эме агаяктыл этияга. Ата сардананы мен училища келема билбеди. Онна уян үппетайды. Onu bir doktorda doğru. Karakter onluktu ili çubu. Bir dühen indirergen olur bu da. Ona kepsede atıyor. Eme nuçun siyahlar dire bulur. Olda bolla sakalıyor hostun adı. Babamı da meha kalıyor da. Onun Üçü batık gösübüpüt sardanalın. Ona училища cibita bülü beduşi училища diyor. Lektsiya bita kılına hünkiller bita. Короче, üçü bay kız üçü ona ünenerer diyen hangarar ediyor. Кыджыгоннугата онна бияхан лично бияха жебите жебите Olur bu da. хаста хомбута олар бута тора хөбләбите вот Секунду конференция кыттылақтара мине яха бары үтөне онна доробияны багарабын. Айда Юньевна мақтал, Ага. онан яңы мақтанабыт. Мен өйдігін бұл Айда Юньевна сақалы, қаңарбытын, бүгін әрехеттім. Ити, кені жүгәс жүгәтін, сарданатын санан, кені керегігер, етіннік саңара үйеремді. Наға қайғалды. Мақтал Айда Юньевна. Білген мен тылы берем әті, гәві-гәвілейім бір күйтім, ол кынаман білеген тылы беребен, Сардана Дмитриевна берге тәрәбет сос алтақ балтыгар, беге манылақ, майысчамытыгар, беге таптақ кеметін мегат көретібет, білеген оттан әме республикаға жоғынлақ үләхет, ыл иетті, наға жүгай қағайқа, әяғас балыс, ине, әбә, ой, просты. Я была на Хачке, я на себе. Мария Дмитриевна Гаврилева. Пожалуйста. Үтө күннен күндү видеоконференция кытылактара. Мен бу бүгүнкү ихнәрибин сурунан келбитим, аны агы онна аяк книгелери бите билихнәрими. Сардана Дмитриевна Егинова Новгага анаммыт олох. Эджин Сардана оҕордагаттен билиге көрүүгө тардыгылаах, сергех мындыр өйдө хате. Кени үескәбит улааппыт эгете онно төрүөт болбута. Агабы Дмитрий Николаевич Гаврилев, крайы өретәчі, документалист ориячы, бай кен библиотекалаах хате. Кени бәйте сахатылын үрәхтәгә болан тыл онна история книгелері, словардар үгүс этилер. Ану таханан кини ең билилях көрүлях киһи болан андайдо олох жахах медицина, география книгелері үгүстере. Же Сардана ол книгелер быйгар ого саха аспыта. Кини самай таптыр жарыга кинигени агы эте. Бастакы наукаға холонута Сардана республиканской научной практической конференцияға кыттыыта эте. Тематын агатын кытта ырыталларын өйдүүбүн. Владимир Галактионович Короленко аммага политической ссылкага сылжан суруйбут кепсеннерин ырыты. Сардана умсугуян зырыктанар эте. Макар түүле кепсен прототипын Захар Цыкунов сыжаннарын кытта көрсөн, ахты харпыска хомуян научный үлетигер анан альбом оңорбутун өйдүүбүн. Ол үлетинен Аммар районугар кыян республиканской конференцияга кыттар болбута. Чагылха йогону билети көрөн бу конференцияны териячилер
сардаанны таба көрөн кыйылаах болан анны Москвага барар ческе тиксибите. Бу бастакы ыраак айыныгар кини Москватагы государственный университетка экскурсияга сылжыта, бу кини иниге ологор олу курпута болу ди саныбын. Осколага туйбун үйренәчи комсомол первичный сервистетин салаячыта болан курутун үйрэх онна общественный үлага мискиллен улаапыта. Бейтигер эппетнихи ыларын толлубат эте. Сахатылыгар амма ортосколатыгар үйрепи тучуталын Мария Михайловна Никитинаны курутун мактана саныра. Кинилин көрүстәхтәренә алус истиңник ахта саны кепсетере. Ити курдук оскола сыллара үйреп өтө чагыл хайдык аспыттара. Осколаны бүтерет саха государственный государственный университетыгар очорга историко-филологическая факультетка кири экзаменнарын туйгуннук туттаран тургутуну ахан кирбите. Сардана талан ылбыт үйрәгар жанырдақты тылсан туйгуннук үйренере, ылсыбыт жылатыгар тихили олықтақтук сыгыннахара. Сайын дойдутугар аммаға келләғіне дағаны үйрәгін хыктыбакка жырыктанара, әлбәқ кенегене ағара, саха литературатын классикатын тылын өһүн ырытара. Ағабыт курутун этере, сылы соргу чөпчү туруруну системалақтык жырыктаны тетихиге кыйыгы хотуга терелдеген. Илитин арарбакка сардаана нуугага ылсыбы темадан биринчи конна беринилак болан кихи майгытын белетир дагахын аты ген теманан ырытан кандидатка диссертациятын 1994 сыллаха тетихилактык көмүскәбите. Научный халаячта Николай Демьянович Дишковской биологическая наука доктора, наука кеңегетигер сирден когнитивный лингвистика ден тылы үйертер наукага саңа артыгы арайбыта. Онна мен бу агыяк кенегене калдым, быйыл аны билегиннер эмете. Бу кене хох болбудун кенне почтынан арай кенеге калбите. Когнитивные исследования языка, выпуск 18, язык, познание, культура, методология когнитивных исследований, Лохамбаеву, Улок Палиан, Курдук, Улахан, Жохнах, Нигетахбыт, сборник, онно буллагана бихи көрөбүт, мана Сардана, статьята тахбыт. Сардана Дмитриевна Егинова, Якутск, Россия, к лингво-когнитивному исследованию образных прилагательных, репрезентирующих физический облик народа Сахагин. Интерегине багая статьята манна бечайтенни тонна үсте английской тылынан эме кыра аннотациялах. Онна булана бу кини бирге öğrenмит студионнагы догора Борис Павлов кине Сардана таптан Боричка династерете кини былырын таңа кинеге тахарбыта Борис Павлов бейте көмөл издательство генеральный директора тогуунун тыллах тыллаттан ден. Маннык ханга кинеге тахылды кинеге кахатыгар мана жүй байтык эме кини ахтанахар онна Сардана үчү бай хаткалара баалар мына жөбетинен диплом тураллар тухтен хурьяры Сардана Дмитриевна Егинова тыл үйрәхтәгә наука доктора анта кини наука кандидаты буладыбытта. Дмитрий Николаевич Гаврилев курдук республикага биллибит крайы өтәччи кыга болара хараманны гыттен милләре оннук жогунна хата студентны сылжыкпытыттан меха уян терден түбелән берере үгүсете. Тоғуыныстыларға қорақа кербеттер, нароппыт төрүт культуратын сайынарықпытын нада, ол болар прогрессивный сол дебіті, меха қараға рейбіт құрдық болбыта. Онна ме бағаяқ горя тылларын әме ағықын бағарабын. Сардана бейікке 5 сыл бірге өреметпет. Жоғыругар билиге кеңінен сылығар жуырунан бияға бір бастыңмы деді. Кені ол кемтен науғаға зырыгарар, олығын чинчиyi саңаны көртөйін солығар салаяр беге сыллаға. Сардана үйеріні сылжан, керген тақсыбыта аял ден оламыттара ден манна кене ұстатия ғырыбыт, нағачуй ақты, кенегідан бейі бұл Бориска ме мақтанабыт, онна мақтаны мәте жекерген адыттан бұл Сардана мектебіна жөгелергер, Людмила Степановнаға, Варвара Борисовнаға, Аида Юневнаға, Нинель Васильевнаға, онна әлбәқтер кені өреппет ағылары бары бұл бейі бір чаттақпыт, онна құрудың ебәйі бұспаққа құрудың bu kini atın hıddıgatını üyetlerge ülelere jabıt. Böylehin barıgıdar maqtal jögeleriger onna kollegalarda. Күндү конференция кытылактара билигин мен
Bir demiş da bu kireli gel kötü hümmete köyen kiret da kini kirbet bulmağına Irina Vladimirovna bilimliler. Kere kıratı Gavri Kitebit Gavri Gavriç. Anladım. Bravo. Oo, Gavriç bırakın. Bu konferansı tercih Munan tenen mandamiyeti naja komitmen hidup bu sama. Kemudian lokal bahasa kemudian yang waktu itu Kecil, bu pastikan Turan ini tuh kemudian ini itu istimewa dari bu onu waspadın terkait untuk silah bola dulu dengan bahkan lebih jauh jadi universitas Akademi Militer Kultura Fakultas Teknik itu Savicilo Veterinaria Universitas untuk bagi berkebutuhan universitas Galeri bilantu harga ini terima silakan والله يا أخي هذا وتربطني كاتب هو بيعشر بيعشر بيتنا جكان هو بيعشر بيتنا دكتور هو بيعشر بيتنا دكتور كذي وقد أنا كنمت والله غد وما غير بيجيني يربط الله إني كنني أتكلم تتكلم كرداد مترونا بيكسيريات أنا من المستان في الكلام مع المسيان إلى أن أعرف وقدك ونطلعنا وغدرا من كتنا وهقتلنا ونتوقف ونعين الوفيشة إلى العاية جل بيه نعم أن كده سيرنا وأن أعلم من ذنوبنا يتدوس من الغدرين إيه ندى Aha, ihillen mahtal gavriç. Hege individual betin kestilin iki hanatın tiyette bihige tıktır bastır ambastaki bihi fakulte dekana institut direktora Kılayskay nauka doktora elbaq nauka kandidatın ünnerbe elbaq açatı kıddıkka yöle kabilige tiyetbet belekleser Gavri Gavrilevich Filippo. Gavri Gavriç mahtal. Bilgin emin tılı beriye metem bilgi institutka ustujonlar naukaların örsülga salayan ilcek elbet nauka kandidata bilgi bet ubastır ıtıktır eder kellegalı Irina Vladimirovna Sabakina min tılı Irina Vladimirovna derim bahalsta. Дыра болурун бүгүнкү күн тәрәһин кыттылаахтарыгар эйине барагытын керенген түрәбитол күнүнен этитик истинеге ардалыйбын. Онна маннык истин тәрәһине миген кытылар мактанабын. Мин отон бастан доктин дехпин барабын. Мин аданым демнага йөрөмү жоллахпын. Онна ол бихе сияйденди жамыктын факультетиге өрөмүппүт. Онна Гавриил Гаврилович тах тоголахиннеринен агаяк халда боллар бихеха французунна хака тылын халатын арыйбыттара. Онна хадана билетемне бихини өрөптүлер. Мин хайдиүн хадана билетемне онна тоғыз сөйдүүнү жетой таха бихеха били студионер бәбәләрден истехиллер дихе. Олихин эппитера о жол игине хадана ныкс турогай аныр колок барытын ол экзаменге кәһәппите олох иддир ныктахай учтал ден хаяк таптарагай хәр дә бихен арай бәлемнән ни битагай булгай. Онна кәдә арай муктян көрбәппе. Ох буллага киренкеләр хәбде мәне дәйте мәне хәдәрә зайын киренкеләр ха шундый мәне кәфсир киһи мәне хадан митен киһи кәҗек истесәм рух курдык дибәттә. Онна хәдәрә бие кинене кәтә билетәнгә тынамы ту хайдах бейбелакка олох тухтякка хаби кадер уратытык сыгыннахан ол белак бин хашидик туттар бут экзамене бин нәңелдер ример тахтыр бала хата
Olin kitaptırımı. Buradan baran hadan bitenin hajibin o migen bile ol yörebiten onna bihigi ol bile bastan kutunan baramutun da tagay badak petantin bilin hajibin tefsir bu. Yine uyardı tefsirin bile beleti gördüm sep. Ondan billahane bile institutka üleli kadar baramın emiye diye tugu direktörü hobi açısından edikanı hobi açısından olur dedi. Onunla meki kanı bağırıp kalmağa kini bir diyene itaringen bolar eti. Ondan bulana bir hadi stüdyoların okullar olahan hamsahan boltugar hadanın miktarına okulların hakikaten tutumlar ete. Hep ondan bana di konferansiya hancalargar okullarda bile yeli sızlarnahan bu kine hayız hatıgar uguyan da okulları da be otun o senen ene bu stüdyon okulu bir han üstükke haydargar ulahanın Allah kemine tabin onna ota bilgin bihige institutör okullar butugar doch alus ulahan kamsahan bar bu nauka dedigar özellikler onna men hannak barıştıya hayızha kurduk hadana mitirna hayızha tıgar leksikaga östü orduk ulhanlık ülelerini püskölelerini da ebba hulene huridaktarına kine temetinen alanlarının son bu kine halkahına kurduk bolu kine halkı bu manna bara bihige bu hayızhatın hayınların doğuda bolu diyemin onna ottan Barjon barbut haroy dibüt kanalibüt bunu kaulahan ömötün bilebit bilinebit onna hayınları tustahbıt diyen etihbar mahta. Mahtal. Irina Vladimirovnaga biige mahtanabıt. Össü tögül. Onnottun beliyeten etebin min Irina Vladimirovna bu stüdyonlar naukaların salayarın karı. Biigi stüdyonlar bıt naukata. Bu üniversitet üdünen kekke hılga bastaki mestaga iher. O sitihi ütüetele bu Irina Vladimirovna ülete kannaha bu bihiga oğubut, bebit, öğretbit oğubut ebit, sadanın interne velinetçite bit, onu da bilgin eder kelliye gelir. Sadanın interne barı bolla kaha üyeriyete. Mahta. Bihi biretinen bu sadanın interne ütü atın üyetiter emiye sıldık toruput, bihi enstitüt oğulara naukaga sitihilere bile kührediger, interesler olatargar, onu küskeme bollar bıttanlıkken bu terehenleri itahatıdır. Bilgin emiye mahtalıyına Vladimir. Bilgin emiye min tılı biriyem ete, sadanın interne bir emiye tıptallah, interehine, tergah öğrençliger. Bilgin eti Irina Vladimirovna kurduk emiye bihige enstitüt halayatçıdıgar. Директоры Итеровага Хоббиячче, Филологическая наука кандидата доцент Ольга Ксенофонтовна Павлова. Пожалуйста. Ütü gününen Людмила Степановна, Анна Федосеевна, Мария Дмитриевна, Аял Анатольевич, Истиңе гадде бүгүн орус истиң она хырдык терәһин бола тура. Мен эме Хардана Дмитриевнаға үйренмет жоллақпын. Беге бастығы курска олыс умнулубат, кine лекциялара үрі умстугу тулақтық, умнулубаттық ағылар әті. Бұл Хардана Дмитриевна бейтін үлетін, чинчияр теметін олыс интерехиргире онна таптыра биллер әті. Құлыбыр кені бұл тылы биэха этерете кайдактаах курдугы байый, кайдактаах курдук үчүгейий. Бу кас бирди дагааһын аат, кас бирди тыл тыгнаах курдук кепсилете биэха. Оны биһиги бу басы курс устудионнара үйрөне олоромут кас бирди тылы умсукуян, интерехирген үйретер. Оны болланыттан бу сахалы хайагастык хаңарар, ейибитин истинник этер устудионнар бола улаппыт дене тех кахып. Оны болланыттан Хардана Дмитриевна үтүү кихи болан, бастың ухуячы, бастың чинчиячы болан кини ата-аттана ахтылла турдагади. Бүгүн бу тәрәһиңе биги институт бут тыл хапыдыратын бастыкы кис үһүс курстарын устудионнара киирен олороллар,
бу культура хапыдыратын устужоннара кирен олар киннер эме бу Арданы Дмитриевна курдук хырдык, уячылах, чинчиячылах атибиттен истехтере, билехтере, интерергехтере ден эренебин. Оны бу тарахиңе өңүрбүк кытыгар итистиң мактал Людмила Степановна өрү бихи Арданы Дмитриевна атын ахта саны турокпут. Оны баргытын бу төрөбүт тыл хурук бичек күнэ үнәри турарынан итидик истинник макталах төн рахбиттен агадделихпин багарыбын. Баргытыгар мактал. Мақтал. Ольга Кристофоровна ми Ирина Владимировна курдук эдер эрчимнях салаячыбыт. Оны ити икке оғабыт наха шөйдік тахарылақты үлеген жанларыттан хиги үйеребит. Тадан битен да үйреті. Мактал. Билигин бу кекке хылнаркан садан битен сырдык керехегер күске үлелехер. Эме кини үйеректі тоғылырам. Кини бу тырдыгы рахы наукаган тирехи сақпыт кыргыттара билеген тылатияқтара мен бастаканнан тылы беребин. Бәм олус диринник таптыр, ытыктыр, убастыр оғабар биһиги веренәччибитигер хатан тиревне ме тапталлақ веренәччитигер кини вереннете ду өсө үдәве дебитин окунан баран кини хатан Дмитриевна турунан нахачугай Эйдебилля оттугунан кисияган. Билемей кетеген биһин институту бу тедбит оголортон бир таарылаактык кескиллаактык биле бихиджар оҕобут. Бу университет наукатын онна инновациятын департаментын начальнигар, филологическая наука кандидатыгар Нинель Васильевна Малышевага сөйлерит. Пожалуйста, Нинель Васильевна. Үтүү күнүнен Анна Федосеевна, Мария Дмитриевна, Аял Анатольевич, Людмила Степановна, биһиги тыктыр, таптыр учуталбыт Сардана Дмитриевна, Игинова атын үйететер сыллах, үтүү терехин кыттылахтара, онна тереятчилere. Биһиги учуталбыт Сардана Дмитриевна, учутал, онна ученый быһытынан чагылхай ологолоран аспыта. Кини жоңо сергега истиң сыһына, учутал уонна ученый быһытынан талан ылбыт идетигер уонна сөбүлэн таптан ологун тиһак күннергер диэри чинчибит үлэтигер бернилэх ирдебиллэх сыһына биһиэхэ киниэхэ үөрэммит устужоннарга бииргэ үлэлээбит коллегаларыгар үтүө холобур буолар. Билэн туран хас биирдии киһи бэйэтин ологор оскуолага да буоллуун, университетке да буоллуун арас учуталарга үйренер. Кимере биреме астаган аксынын умнулан калар. Онтон кимере чугастык, кимере кытта чугастык алтыгын, кимере чугастык ылынагын, үйренен де бүтен бараңын истиң сыһын угарабакка салганар. Оннук учуталлартан бирдестеринен меха Хардана Дмитриевна болар. Мен Хардана Дмитриевнага бастан 2 сыл республикатағы лицей интернатка, онтон келин университетка 5 сыл, ол эветер опсая хәтті хыл үйрәмметім. Келин үйрәкпін бүтерен аспирантуралы да сылжан, кинени кытта ситимин быспатақ жоллақ үйрәнәтчібін. Сардана Дмитриевна әдбәк устужонга тылга, тыл байыгар, ол эветер лексикаға тапталын әрбіті дейін әттәқпіне бұқа сыспатын болу. Ол дехин болу, кини сабыдылынан билигин мен чинчер кайыскабар тыл лексикатынан, этимологиятынан, семантикатынан сөбілен жарықтанабын. Унатын ити кайысканы бәйім кықпынан билигин әдер чинчиятчилерге, оскологолоругар, устужоннарга таргатабын. Сардана Дмитриевна лекцияларгар ити Ольга этен аспытын курдук, кыжык тағаны тыл тыына ғаяден әлбәқті кейләтчі. Кини уроктарын, лекцияларын куру кити этинен сағалыр әті. Ол курдук кини тылы кихи курдук тыынағымсытан кәпсире, онытын тылга тыынақ кихеқі курдук ымылан қарыстан сыған нахара. Ол дегін кини чинчер үлетін қайысқатыгар лексикологияны, семасиологияны талбыта, томиханавар мәнаға болбатақ киханы бұн.
Келен кини тыл эрихинен болбакка бу чинчер үлетигер, чинчер хайыскатыгар, филология наукатын саңа хайыскатынан, когнитивный лингвистиканан, сахалартан бир бастакынан, сака тылын дағахан аттарын материалыгар ологуран сүрдәгін техинедик онна тахарылақты күлеләбіті. Билден туран бу научный тема кихи ылла да тута ылсыга темата болар диханыбын. Тоғы дедаққа қолыбыр дағахынат бәйті хүддәк устук ақсанынан әлбәқ онна солтатынан әгелгеләқ, әлбәқ арастақ, тыл самай байын, сүмәттін, сүйгейін, илчі-хылжар саңа чаға болар. Бир тыл қолыбыр қасда солталағын білебіт, текіске контекстан тұтылықтанан ара сөйді білі білетен сөт. Манна қолыбыр өссі білден туран тыл семантикатын чинчерге тыл өскәбіт сүрін чағын көрек қанада, диахроннай, сиахроннай солтатын көрек қанада, ол әбетер бастықы төрікі солтата қайдаға бітей, онытын языковой контакт де қолыбыр тыл арас тыллар сетемнеспит түміктерігер, биреме аспыт астағын ақсын, онтон солталынан қолыбыр тыл біліңі кемге туқ солталақ болбутун көрін. Оны таханан тыл төрдүн ол әбетер этимологиятын тәңе тутан өретер, оны әбейтін атын урулу тыллары кытта тәңнер, білден туран сүрдәк ұстық болар. Хадана Дмитриевна бу олығын дияқ кемнерігер, күннерігер бары білер бі күрдік докторска диссертациятынан жарықтан бұта. Ол күрдік кені бу сақа тылын дағахан аттарын урулу түр тылларын ол күрдік киргиз онна бурят тылын кытта тәңнәбіте. Тәңнәбіте онаттан Билен туран хүддәк устук тема ден білетек қанада. Кини курук ученый чинчайчы бұғытынан бұл сақайры херин ехінен мұғырдамаққа атын омуг ученайдарын кыртта курук алтыхар білсихер биргіл әліхәрете. Ол күрдік мен 2 тұхынча 13 сыллаққа ақсыны ига Уфаға научная стажировка бун Алмаз Галимзянович Шайхуловка хасырыттақпына Сардана Дмитриевнаны билер ученайдар әлбәқтер кинүләтін билер кинүләтігер олығыран научный статьялары хуруяр башкир ученайдара бағаларын билбитим, оныттан хүддәғын ден сөқпүттім, астымытым. Билен туран оттан ученай суола механа бар бәйті хүддәғын тірихіне оннаттан ұғарқан хоғыз сол болон сөп. Ол күрдік қолабыр ән ученай бұғытынан ән үләғар, ән научный статьяларғар, атын ученайдар сигенер, әйгін ученай бұғытынан ылынар, үләғын ылынар боллақтарына отан маннык кихи қолабыр жыңнақ ученай денаттанын сөп. Маннык жынаттан Сардана Дмитриевна бидестереті. Кенене қолабыр бұл сақа хәренері ученайдары болбаққа атын дойду ученайдар әме білінәлдеріті. Отан оны тағынан бұл бәғі бұл тәрәхін боларын тәрәхінге күттарбын білен оларамын Сардана Дмитриевна научной статьяларын ақпытым. Ол күрдік кені бұл кәліңі кемге бәйтін чинчер қайысқатыгар, научный өлелерігер, үксігер тыл семантикатын эволюцията ден термini келер бітебіт. Ол әветер қолабыр кені тыл семантикатын эволюциятын бір тыл хиненері болбаққа кегінік ол әветер синтагматика, парадигматика хегер олығыран үйретіліктәқтен принцибынан салыттарын өлеләбіт. Ол әбетер бір тыл солтатын бұхарарға бәйетін әрі болбаққа, ол әбетер бұ тылы контекст егерде, ол әбетер сұрғынан тыл туспа тыл солтатын бұхарарға қық берер бір сетімнәқ кәрчік жағын бұғытынан көрер әбіт. Еті білден тұран хүддәқ ұстық болар. Онаттан Сардана Дмитриевна учутал да бұғытынан, ученай да бұғытынан бігіттен, үйернәтчілерден качестваны ердирете.
Ол эбетер ученый киһи хаян даганы кырдьыксыт болохтаах диэн. Хас биди тылы, ол тыл морфологической структуратын ырытарга, тылы сүйөктен ырытарга холобор иннин кеннин барытын бахаран, элбэх научна литератураны кытта билсиһэн, тылжыттан хаста даганы төктүриен туран бәрибиеркелен баран биирде ол холобор үлетин түмүгүн научна статьяга ду эбетер бу научна үлетигер киллеререте. Сепотун инник диен тураммын барыгытын эмие коллегаларым эппиттерин курдук келен хер төрөбүт тыл күнүнен этитигистинниге гаддалибин. Биһеттен билен туран сахалар тыллах боламмыт, бэбит туспа культуралах боламмыт, уратомук быһытнан Россияга болбакка андой дүддүнен биллебит. Билен туран бу сахалары саха детер жоннорунан болалар эме биги учунайдарбыт. Учунай тыыннах кини научный үлелере, статьялара, эдер көлүнө ытчакка, саңа тахсан эрер чинчиятчилер үлелеригер бар, кини үлелеригер сигенилер боллактарына. Ол хин бүгүнгү терехен кыттылактарыгар, тыл наукатын эйгетигер, үлели камны хыджар, сетихилер, эдер чинчиятчилер гетемете, төһө кылларынан Сардана Дмитриевна үлелеригер бәгыт научный статьялар гытыгар сигенин. Сардана Дмитриевна тыынах болуга кини үлелере, кини статьялара атын жон үлетигер, научный чинчилергер балларын тухары. Оноттон бүгүн бу Людмила Степановнага эппитим, бу бүтехик Сардана Дмитриевна тахсыбыт монографията комойок эхин электронный версията бу наука базаларыгар комойок эхин сога бит. Ол хин холобур бу терехин бүттәгене быйыл бу Мария Дмитриевна, Людмила Степановна ити бапрухута куйдокпутун нада ден кил этилэхпин. Ол эбетер холобур Сардана Дмитриевна монографиятын бу Ринс базага килеребип боллар. Кини үлетин өссө элбэх чинчиятчи устужоннар даганы билсен, көрсөн бу маннык ученый бар эте маннык үлелердэх диен холобур билехтерете диен иннеге тилэхпин. Оноттон маннык терехен сылахсын ытыллара олус керексебиллэх. Ол хин маннык үтүө терехеннер бит тихиктере бустабакка сылахсын ытыллан биһиги бары тыктыр таптыр учуталбыт Сардана Дмитриевна атын үететер сылах сыруктаах терехеннер өссө даганы элби сайда жон серге истеригер салгана турдундар. Мактал. Мақтал, Нинель Васильевна. Наһай чүгейдегетти, оны тынки наука ситимигер киллерен кепсәбитеңмен наһай чүгей итен учталын өреппит өрәгын, ыртык билетин салтыргын тоһулур. Оны таңи тиетиген Мария Дмитриевна ылынар, оны тан кени үлелехер. Ити эме наһай чүгейн прихине кенеттин. Ити монографията тахсар кемигер билиги итинник өй кирехтәбете, ол билиги Астах жондар барастаттар оны өйдәбеді. Жеңінен наука издательство текіндік бұды форматы жеңінен берен сөбе әді. Тұрчылықты сөбе әді. Чамақтал Нинель Васильевна олабы барастаттар өре көтілелі, мүлбіт тахарылар, стилілер қолың. Оны білеген әмие кені өрінәкістігер, өске наука кандидатыгар дастарына Ирина Николаевна Сороваға қылы береміз. Мағал Стерина Николаевна. Күндү Сардана Дмитриевна чугас жоно доғыттыры үйренәтчілері онна бұманна мұстан кейден оларар студиондар. Томен Сардана Дмитриевна үйренәтчілер олабын. Мен әметі Нинель Васильевна Курдук Республиканский лицейге өремдім. Бастықы выпуск болабын. Олымнатын 1994 сыллақы биян бастан чүркөққы таттаға гуманитарный лагер арылды бутыгар онно чарыктамыппыт. Онно Тивар Бара Борисовна, Герасим Герасимович, Иван Петрович Закуров үйреппиттере. Онтон курдук биге бу университет преподавательдерин кытта хайын биссибиппит. Онтон күһүн
келбеппитигер бихини боллаана амбастан өтөнте улка бастакы этээхигер үөренеретибит бастакы тээске олохын багай аудиторияга оннары мәникти күлө үөрэ олордохпутуна aanarылынна улахан бай аудитория боллаады бихагаяхпыт 12 битере онарылаатын кытта күлен үөрен мичилиен сырдаан наха жой манык бэйте хырдыгынан хыжаайар киһи киирен келле ол хардааны битереннете кини онна тута киирээттаҕаны билсен тылы кытта билиһиннерен бу кыдьыгыты бу эрде инникеппит кини үөрэнээчилэр эппитин курдук тыл тыыннаах диэнтен хагалаабыта уна тыл биһиги кинини харыстыыр таптыыр боллахпытына үөрэрээ диит бэйэтэ исиһиттен үөрен кычыкаланан күлен ол ону тиэрдибитен өйбүтүгөр каалан каалбыт онтон биһи кинини таптаабат харыстаабат буллахпытына хомойор ытыыр диити бэйэтэ мие ол курдук оҕолуу хомойун ылбытыттан биһинаha сохпуппут ол курдук онна быйы ытын олонна гуманитарный класска историктар онна филологтар бери билги беренертибит ону тыл ырытыытын бу тыл ологон буларга аканнык сыһырылары биллелерин ол ону кини наha чөйдүг маннык таптаан бэйэтэ ис сүрэҕэттэн өбүлээн туран үөреппүтэ өйбүтүөр хаалтынан каалбыт ону ол историк доголаттарбыт хатан тылы ырытар уҥа хаҥас бырахсар буолбуттара ол дьэмигэр ити курдук 2 хылыстата биһигини бу саха тылгар үөреппит киһинэн хардаан битерэмне буолар ол кэнниттэн биһиги университетка киирбиппит түөт буолан ити класстан онно киирбиппитигер тон биһи 2 курска быһа орчолоргоннук баарыте 2 курска быһа киирбиппитин быһытынан оннонно ол кэмҥэ хардаан битерэмне деканы үөрэ түтүгөр холбуйар эте. Онун университетке үөрэнер кэммитигер кини үөреппетаға ол гынан баран курук көрсөн ыйыталахан оҕолор бутун кайда хыджалларын ким ханны тийбитин билсен ырыта ыйтан нар курук мынык инник сураха жара. Онтон да бу аспирантура кирен баран сахатлан кафедра төрөлөңүр болбутун. Оннаны биһиги хардаан үтүмналын коллегалар болуппут. Онна жабу мен хардаан үтүмнаны бэйэтин хайдах үлэлии хамны хыджарын оҕолорго хайдах сыһыннаарын бу коллегаларгар сыһыннаарын көрөммүн бэһэбэр олох колобор хостуутум. Кини бу агаастаах эти эрде үөретергер даана оҕолорго курук ити учталларын ахтааччы. Николай Демьянович, Петр Савич маннык этерете, оннук үөретеллерете, диэн курук ахтар эте. Онтон ону таһынан бу биргелелир Гаврий Галилевич, Михаил Петрович Алексеев, Иван Егорович, Николай Егоровичка хайдахтаах курдук ытыкта буллаахтык сыһыннаһарын келлэхтерине үөрэ көтө көрсөрүн биһиги сөҕаһаныр этибит. Ону кини хайдарынаһа бэйэтэ элеккей киһити. Биһи курдук ол көннөрү дураа булһан баран аҕайахтылы бырахсар буоллахпытына кини олох исиһиттен үөрэн сонунун баратын кепсен, кинилер сонуннарын ыйыталахан, кайдах туруктаахтарын, туох сонунаахтарын баратын ирохоро ыйыталахан, төһө да ыксыыһырыттар, төһө да тиэтэлээх буоллар. Аны ити үөрэтерин таһанан кайдара кини курук мен курук тиэтэлээх ыксаллаах диэмин бэлити көрөрдүм. Ону кини нахал баҕай ситиһэрэбит. Дойдутугар буоллуун, араас улустарга буоллуун, чурапчыга, аммага, араас улустарга кини ханнара баран эксперттан келбип буолар. Ону барын иннигер олох кепсээбэт эте. Онтон ол истибиппит онно хаджыбып буолар, инне хаджыбып буолар, ол дьону кытталтыспып буолар. Аны быыһыгар ханнара раагыти ол уфаага баран командировкаларынан келер. Ити курдук аны ти наукатын олох илититтен арарбат эбит. Ол арарбатын оннук эппет, оннук кепсии хиджар киһи болбатах. Бэйэтэ тун үлэлии хиджара олох бу студионнары кыттан аны ыга алтыһар этем,
ыксалты харыта курсовой боллун, дипломный боллун, оголорун кыталох, тебистеңе үлелеһен, ырытыһан, ханнары аудиторияга олороннор бу маннык диэн, маннык ырытыһа олороллорун биһэлбэхти көрөөчүбүт. Уонна токыджык бу биһиги кафедра бытыгар кини хайдара күн курдук сырдаан киирэрэтэ. Тута бу кини киддагана биһи кафедра бытыгар хайдара истиң эйагас күлүүнэн керегепсээннэн үтүө сонунан онуннан туола түһэретэ. Онол быһыгар ити биһи оҕолорбутун дьиекэргэммитин эмири талаха охсон аны бээтин сиэннерин санаатаҕына хаттара ис иһиттэн хырдыырын биһи наһа бэлиити көрөрөтүбүт. Бу сиэнин маннык туһалаата, тинник туһалаата диэн хаддара наһа осенун аҕатыгар, иетигэр, балтатыгар, наһа чугас сыһыннаагын, истиң сыһыннаагын биһиги үлэлиһи чардьоннора эмиэ бэлиити көрөрөтүбүт. Онтон туохха мен үһүс оҕобор опускаҕа бараарыһыттахпына ира эн үлэлии таҕастаххына биһиги фоносемантиканан жарыттанар эбиппит диэбитэ. Эн фонетика өттүн көрүүн, мен буллаана тыл суолтатын өттүн көрүүм. Тиңнен наһа интериһине кайыска баар эбитэ диэн. Кыдьык эми били ол бу харахпар көрөбүн кини оннук били исиһиттен интериһиргэн олорон туран мандык кепсээбитин ырыппытын. Мен олох буллаана онно атын кыһалҕан токуйдуу жар киһи курдук буллаан ди. Олонну кини бэйэтэ андык интериһиргеппите хадары чөйбаҕайыта. Онда тукыджы мен бэйэм эми билэр этим бу хардаан житримна ти лексиканын эрэ интериһирге болбакка ти айды юньяннан кытта тэҥгөлэлэһэн ти когнитивно-лингвистиканнан тинник ти тэҥнээн үөретииннэн олус интериһирген иссүрэҕэттэн бу наукаҕа беренилээх киһитэ наһа биллэр этэ. Ону атчы таастахпына аһа көрүөхпүт диэн болбута. Онто эти курдук опускаға бардым, онтон аны ол опускаға барбык кәммер боллағана хадан жүтремна кафедра хэбидисэ болбута. Онтон хас эрейді. Ира биһи тааттаға баран эребит. Тааттаға басыққын нады жеті. Онды кірі олақпын, оны хадан жүтремна хатан барбатын болу әдетім. Оны биһи ол үтіккөлге лицейге илсеһи кытта тэҥҥөлэлээн эребит. Олох кини били хонуна диэн анак. Олох телефоннан олох хонун бөҕөтүн кэпсээте. Онну күлэлиибит, манны күлэлиэхпит, онну баран биссиэхпитин наадын. Хачуду баран кэлбиттер эте. Онтон кэлэн баран эмиге эриен кэпсээбите. Онтон аны сайын эрийде. Айын боллаана метод мүлөбөр таккалик боллаам ди. Таккары месседе биир ыл бар. Оны айын эрийде, оны ира лаагырар ен эребиттир. Тааттаға лаагырар ер болуут, каян да бараңын онно үлелиэх кыннаата сиэт. Оны торуумна химби тааттаға кергеним дойдута болорун быытына онно бараары жер боламмыт хөблеспитим. Оны биһин хаа чөйдүгите Аргалана Гаврилевна, Елена Афанасьевна боламмыт лаагырга чычымакка амма өрүс берегер хаа чөйдүк оголору үөреттен сыннянан айылгаға дуоя хиннанан келбеппит. Оны отуру хадан витремна бит эриер контроллур. Кая кайдакты, оголор кайдактары, туох жогурдаактары, туох үле бардай, туох гынагаты де отуру эриер. Наха долгуер. Кини тинник бэхете ылсыбыт жылатын каяандааны биле олох ис сүрәгаттен петнестэх байдык сыһаннаарыты. Онтон тетинник курдук мен таһардаан жүрүнө курдугунан наха чөйдү билээхпин. Оны куруготтон бу түмүн билигин аны хадаан жүрүнө эпитим курдук басты курска оголор кирээтерин кытта лексиканы үйрөтээччи. Онон бу хакатылын эйгетигер баха халаатыгар кирбит устужоннора амбастан кини сиетен киллер. Оны ол сиетен киллериде кинене наха чугуймандык бу тылга истиң сыһыаны киһи ого бу тыл үөрахтаага буолар киһи хайдах тылга сыһыннаһыахтаагын тыл хайдах туруктаах булуктаагын олону билиһиннерер.
Билгин бола мен кинини олбуян лексиканы үйретебин. Республиканский лицей гамия оғылыру ағатылғар үйретебин. Онотон лексикологияны үйретер бер хадан үтімна атын қаян дағын оғылырға ақтан санан ағатшыбын. Онотон bu mandık terəhin, ütü terəhin bolara naha çügey bu oğulur bu mandık uçutal barın isten, bilen, interehirgen, kini ületini ağan, halgı bu mandık tıl tuhunan ütügey öydü bille onu ondan sağaqtınan bu kinler tılgı kirellerger tühü bolar diyanıbın. Ona hadan ütremna Чугас дьонноргар мактаны эмете бу биһиги үөракка наукага сетиилээх оҕолорбутугар бу маннык анал стипендияны анан оҕолору эссе үрдүк сетиилерге кынаттыылларга issүрэхпүттэн мактанабын. Мактал эбилдер. Мактал. Энеха меси тигилери багарабыт, наука икетигер, онтан атын эме үчүгэй кескиллээх айгяга ме сетигилери багарабыт. Күндү кыттаачылар, билигин биһигин Кырдааны Дмитриевна аспыт сыллаттагы стипендиятын туппут, ол жооннаах береги эддиһаджар Кырдааны Дмитриевна сүрэган сылааһын иңериммит стипендиаттарга тылы беребин. Бастакından tılı verebil, bu bilgi üstü bir bastın çağılka üstü yönüler. Yine atın Российская Федерация tahımıgar kıtta bilir. Российская Федерация beziyenin granın kıyılağar, kahayınlıgar, iyi bir keskiller açaptıgar, iyigat denilakka tılı verebil. Bahavustan. Людмила Степановна истин кылгар мактанабын, барыгытыгар үтөкүн болун, барыгытын бута көрүк остол, кепсети кыттылактарын иетылбыт, онна хорокпут бычыкпет күнүнен истеңнеке агардалейбин. Иетылтула үлели хамны хенджер жон, усту жон, үлебит тахарылах, үйрахбит тойгун боларгар багарабын. Сардана Дмитриевнаны кытта мин сирей көрсен билсибетагы, кенени бу ден көрбүтүм хагатын истибитин ден этеркыгым суох әрәр мен кенени бу научный үлетинен хылыктамын, кени научный статьяларынан, монографиятынан билебин ден хотайтехпин сөп, оннуттан бу кени үлетин бэм чинчи үленен жарагырар ки боларын быгытынан туханарбын биллерехпин нада. Онахан Сардана Дмитриевна кытта билсихи биллен турар мен республиката лицей гүерин хартахпына болбута. Сардана Дмитриевна эппиттерин курдук. Ирина Николаевна дагынахтан харда, Нина Васильевна дагынытен харда. Гуманитарный класс төрттенегеттен бихи лицей бытыгар Урукута республиката колледжка кени хахатылын үйреппит, оннуттан кенага хен филолог идетин бахалыктах филологияны бу тылы таптан оскол эддахтан үйреппит оголорго хахатылыгарын тирехиңербит ки боларын хекеме иттигит. Кени үйреппит, кени учуталлабыт осколугар мен осколатыгар тохсус кенниттен келемин үйренмитим эмне кырдык жайдах кени курдук бу хаха филологиятыгар дирим хортулахтык үлели хенжер ученый жоңо үйренмит жоллохпут. Ол курдук хаха литературатыгар Сарглана Гаврилевна Олисова миген үйреппите хахатылыгар Ирина Николаевна Сорова, Ирина Николаевна сөп, онуттан Сарглана Гаврилевналыр наха чугасыхан истиңник атан кепсетер бадыру харети бит, онно бу лицейге хайдах келбикени ден кепсети болбутугар меха лицейга, чолан лицей оголоругар гумнарга тапталы Сардана Дмитриевна иңербите ден истиң багайтык ахтыбытын өйдүйбүт. Хеп онуттан бу Сардана Дмитриевна лын биһиги келлиэгелер бит, үстүк көлели хиджабыт, онуттан лицейге литература гочуталнады болбутугар меха тутачугахан, онна бу лицейден жикти эйгелех истиң келилех Остория дойдута, onu nahaydan halbupun Osтория doydutun kurduk doydu bar den bilginler bite den epite Sardana Gavrilevna unuttum bu kayda garetuta Sardana Dmitrievna obaraha kini
кини керемессүйөне михато ол хактан бухардан галленалын кепсетиях битеттенин мит эбит. Онтон ута Ирина Николаевна даганы истеңник ахтаачы урокка даганы келинбе кепсетер битигер даганы келин университетка кирен барамын Нинель Васильевна халалтатынан наукага хахатылы науката ырыксаллян бар бытым бу үлелир битигер бихигалтахар битигер Нинель Васильевна хаян даганы учуталын Хардана Дмитриевна наместин багайтык ахтаачын онтон бу Хардана Дмитриевна обараха кини керемессүйне мин даганы кини сирей көрөн билбетер бин даганы миха чугастен этиек канада. Былырын мин наха соһотчутук наха өрүлэх дигенге Хардана Дмитриевна атынан аналы стипендия хахайна болан тураддахпын. Арай ол наха соһотчуте сергеле культура кинигер иетыл көнүгөрөн Аллах жоро тантарехинге кенсир төмүктененер жемин быхыта ду жемин туран баран дахпын арай эмискетчи стипендия театрнаттан бардылар но минаппын чөй байтык ким Мария Дмитриевна атта тоннутан Мария Аялын Толевичтин Мария Дмитриевна лындыхиги ол терехенин билсибиппит төгөрүгостолга ме ол былырын ол хагана дияккада пандемия соохаддаганы сирей көрсөм болбутон эместин багайтык Хардана Дмитриевна нахтыспыппыт олоннута мен бу ханабын этпитим оннуттан кадары олонну таба көрөннөрдү туох деннер донуттан наукага көрдөрүмеме үчүгей болохтагатын хыналаннар меха бу Хардана Дмитриевна артынан анал стипендияны туттар буттара. Эти меха аңанда стипендия ылы эре курдук болбакка үчүгей белиете дихканада эти кенниттен меха хубуручу анал стипендия бөгөтаныммыта онол стипендия арасы стипендиялерге тексербер ан хакпыт белие болбут стипендия ден хыналыбын ол кенниттен мен университет Максим Кирович Амосов атынан университет бастың студенттарыгар берер стипендиялер тексебитим. Онтон Саха Республикатын анал стипендиятигер Саха Республикатын бастака президентин Михаил Ефимович Николаев стипендиятер тексебитим. Онтон она ахан дойду президентин она бара выталстыватын стипендиятя болбутын. Онтон бо Хардана Дмитриевна стипендиятин ылын меха бо каджиктагана арас тахамнағы стипендиялер хахайыннара болар бар ан аспыт, онны холу тәлбіте биттемен мен хабилин истеңнік асаныбын. Оннықтан меха бу стипендияны анабыт, сөбігері меген федары болғойон, болғы тылға состын сөптіға біткен ханаттан меха стипендия бербіт жоңғы мақтанабын. Сөп оннықтан барығытын өсі білді тыл күнін мен ағандалейбін, бар әтәңе мақтанабын. Яй хейгиндики тегерити садан жenne егена стипендията биге экитим курдук эреллер бир серге оннаха элекке ичаппыт егер данилар бияк кепсете билеген 2 стипендият эме бу садан жenne атнан стипендияны бит билеген магистратурага үйренер хайдар Анна Шкулёвага тылы беребит. Анна Шкулёва Үчө күнүнен Мен 2019 сыллаққа Сардана Дмитриевна Егинова атынан стипендиат болбуттақпын. Стипендиат болбуппар лухунда долгуйбутум, юрбүтүм. Онна бу билинәңгі дылым саны сылчабын, онна кен туттабын. Билеген бу салғы тылы түгер магистратура студионабын. Бағары емете Барыгытыгар дробияны студионнарыга үрдүктен үрдүк ситихилери бага санагы толан истин турорумут салгытын ситихенихин онна курутун көктах болун махан макталарын мактал көтөп дебилген эки стипендиат болбут оголаттаганы онна өте кепсеги доголаттаганы урукку доголор бәйленин үлелерин, аннаттарын, тугун тирехепкелерин бу стипендия ыларга претендент студионнар кепсир үгестәхтер. Ол киннер ити егер эпитин курдук наукага бир бастакы бар оддың эме егер курдук олус жоһунна онда кеспиллер кайыска болуга.
Onu min bilgim stipendiyaga bu pретендуйдор стипендияга кирсер ылар тугар кирсер студентларга тылы беребин кинер тон оголор 5 минут егер тылга соғыстык билгиннелерин нахамды бириңебеппи биремеби туттун чугахата отонан билгин мен тылы беребин Лукина Юлия Сергеевнага магистратура бастакы сылын үйренер аз сылын үйренени кыргыз 2 сылын үйренер магистранга Юлия Лукина. Лукина Юлия Демин bu Sakasalatı magistraturasının 2 kursun stüdyanabın. Min bu emeğe Sakasalatı 2015 yılda bakalavrda yerine gittim. Ondan kamayok hen bu dan nedrememe vermedağım. Onların bu kini ületin, kini tuhunan ületin kamnahın, tuhunan elbaqta istibidim. Anna min kılgastık etekten barabın atan bu benim ülem tuhunan kapsam min bolan bu bakalavırdağı ülem determinir свои свойства якутском и татарском языках. Anna min tatar onna sahatılın uru aymaq terminleri tengden körgüdüm. Bu mango atan anjonun. Tengden körgüdüm onna bu bulurgu tüyürten tüyür opsayın tüyürten kiri, Mongol'tan kiri bu saha alıveter tatar beytin jin kibit tıladın araramın сравнительной üle üpüt. Min научный руководителем bu Сардан Дмитриевна Пюренетчите Ирина Николаевна Сорова болар. Антон bu bilinge магистратура темата особенности употребления числительных в тюркских эпосах, на примере якутского Олонхо, башкирского Кубаир и татарского Кайтюрчөктен. Эти темага билген үлеләһе жыбын. Антон bu холобыр толору унук үлеләбит темем bu тема болар. Такылгыстык бәм туспыдан кәсәтик бә инник. Bilgen sözü kelime Dayana Dayana Elineva. Tükünen bargıdın kelime her namna otursun bolar turur kiye doğunu turbücükünen ağırdalığı buluktun. Bugün bu Sardan Dibitrine yegin stipendiyatı bu putun sürdüğün doğuyan bunu verin olurgun. Pastadan turan bu miyahan havlahan ebetine sonra setihi bolar. Sardan Dibitrine sahatılıgar onunla bilimler ulhan sümken solu hallar butun. Onda kene sırdık kereger bilgin jona sergete jekergene onda institutu manlık öйдән yan manlık naha çübeyterahan itallara sürdä haygabıla onu astı. Maqtanay mete bastan duran bu stipendiyeni oluktan çonugar olgar institutlar onu tahanan terapitler ber çoğuz jamar doktor bar migin yan öйдән sıljarıgar ondan billan turar naukaga sirdan ağılbı doğurba liseydağı ubayım den ağır kihiber Данилов Игорьга онна макталы мыңырасох билен турар катылыгар бачаңы дери сете хылжан өрүтөр убастыр этиктир учуталбар лицей сагактан билингер кийбер күндүттен күндө кийбер Сорова Ирина Николаевнага онна багара өтө баргытыгар билиңи ырхам кенге алжыман жегемчилик болун билагатер көз күтүгөр ситихилери онна жолу хоргону тимпер этемете бу лебин мен карыстылар үчүн чипитем Karıstoları
Оны тимтәй таха бу сахатыга харыстылан ха байдар интенде сахамук байын кине өйөн мындырын кылга сөлгө онна туттар тирилигер күнняга олоғор онна туолгир эргитиге харыстылактык саанар биттен. Онна кылгысты кепсай таха деннек. Үлем сылынан бу сахатылыгар харыстыларга тыллар толталар онун толкуртук оны саңа чаадан урдаларын чинчии эте. Онна тюмпер этенде бу өсөдө бу үлемин сайынырым, оны өсөдө сайдым. Мен билеген төһөдө билимей кетигер сылжабын сагалаачы әрі болабын. Бәлбі күртік билим мұңыры соқ, онын билиминен үлүйеғын, билиминен сайдығын, төрәбі тылбыдан қарыстығын, улу кейбет алынпап бетін көрді сақылы саңа сатыратын, саға омын сайынын мақтанабын. Билеген тылы беребин, бұл Садан Ильфеме Егенместікендендігер кандидат Наталья Андреевна Жиохова. Кини магистран, iki tılın verenler magistran. Наталья Жиохова. Бүтөгүнүн конференция кыттылаактыра мен Сарданан Дмитриевна тугунан мекугасты кетен харахын багарабын. Бастыгы курска бихи 2-нче агасыллага кирбиппит. Биһиге учуталбыт болар. Онна биһиге 5 жыл беремиппит. 2-нче 13-ке битерем мараммын. Мен оровны үлө көчү хиджер беремебер. Сарданан Дмитриевна мехерен бу тыл кафедратыгар стажер исследовательден үлө көһүннө 1 жылла онна келеңин бу кафедра үлөтүн көттө бисякын сөп деген ыңыран онна келемин мен кенени кыттал сухан үлелебитим. Помайо көһүн гылгасара биреме 6 суппут ол үлели биреме битигер. Онна кине тугун жорок киетин үйбүлейде жорок киетин үлестибит эме жоллоокпун. Онна Сарданын Дмитриевнаны осланан кен туттабын. Онта мен бәм үлебин билигиннерер боллакпына. Мен билигин тинче хаджар үлем многочленные сложные предложения в прозе анимпадиста Ивановича Сафронова Алампаден. Онтан булла мен бу хатыртагата бу Неустроевка наммыт конференцияга кыттыбыт бу үлебин кырдырыкпын багарабын. Бу манна мен тинчеримден бу устук тутулла колбу эти икки араскарахсар, ол арастарын компаньяннарын, онна маннык төһө этилер дириңен кирен ихеллерин мен тинче жабын билигин. Онна бу тугун алампа кемсияннарын барытын көрөктакпын. Онна бу оттун бу тоқы көстөрүн көрдүк, презентацияга көстөрүн көрдүк, бу маннык этис кыйматын барытын оңорон, каз бидди этине ааган, суоттан, бырыганга тахаран, каннык тоқ неманан өскәбиттерин, каннык салага кирерин, барытын маннык тинчиһэж. Та кылгаста ките үлебин билигиндак билетин. Бу Наталья Андреевна стажер булар үлелин дерканы, ол дерканыдын хагалаан баран, анткени баарыгар сагалаан баран билген бу магистратурага келен үйрөнөйдара наа кайган булмакла ден туталын миняттык бердибит. Онна айдаргар ол бетеден биге өйдәди. Мактан Наталья. Людмила, мен эти оголор тугунан кыратык эбебин. Ирина Владимировна Бахалска, Хэп. Эти оголор кытта билгеннер яхтын багарамын. Тойда хамин олох эдергадылы тугба хетигидерин бартын коронолоробун. Эти Даяна буана тух шаг будущее ден барди бихар республикада улхан конференция никяхарды ден бар. Ол хактан бу билиминен жарыктанар. Онна холобур кине бастыкы степеннах дипломлан. Мексикага барыктадым дена. Тоқа, Россияға да. Мексика, холобур экспо наука Мексикага кыттарга рекомендациялах. Бытта, мияхай билимге ме оскола үйрені хиджан кыттан местелес бите. Онна бу холобур биги басты курстарга конференция күгінайы табыт. Онна ме басты степеннах диплом ылбыта хэп. Онан буллағына басты курс оғытығыр олыс чағылхай. Онна
инникигер эллах дебитте булу институтатын аттыты хого денсеп. Онтон буллана Юля оттон яха Юля биеха институтка бакалавртан уже бу 6 сыл быйыл битерен барар харынын дебитте аспирантура киреринигинди Юля биеха бу Юля ме олус улахан хитихитах институтке онно бу институт кинчек адын аттаппы того кини бу быйыл чаптан корона дебит тагына бие оголор бутмала жаһын бары олсап бактыра ханга туттуттара оннан кини бу тоха казанга болбут тохтара ханга биле конференцияга нуруттары кардаларына конференцияга кыттыбыта онно улахан сетихида биостати степень дипломнах олден бакалаврды хиджан улахан тахымнах хидиламаносов эмести конференция тигер сетихидахты кыттыбыта онон буллагана кини оттон бу мен коронолордахпына хүрбахыллаакка кини 1-2 3 6 дипломнах олорор бу теметин кини көмүскөн хеп онна хас ами 6 тохтах статьялах олорор онон улахан кескиблах ученый ого демине техим багарабын онна бу бихаха журохон таланде быйыл эме битерер онна кини холбер эме быйыл кирем баран эме магистраннар истеригер бастан турар конференцияга кини опсая 5 статьялах ол хигер бир биле ученыйдарга улахан тахымнах сенаторар бак статьялах онун бу оголор институт наукатын атырдар онна вовсенен хахан наукатыгар тестиллах оголор тихе маннык этергадылы бу хадданын митсемна биле верагын атын сайыннарар оголор бүттү. Мактал Ирина Владимировна. Билген мен бу мен төртүс стипендиатка кыбыр берем. Кини сакатылын билбе. Промышленный улуска улаактыга. Ол гынан бара интерегине диен сакатылын үйрөтен, чинчиен, сакалы билен, саңарын багарар хүлдәк, сырды гырала, ырас саналак. Бу культурология халатын бастыкы курсун студиона Ангелина Николаевна Сафонова. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Сафонова Ангелина, я студентка первого курса Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, группа культурология, социокультурное проектирование. И тема моей работы — влияние родного языка на формирование национальной идентичности. Можно следующий слайд? В данной работе мы рассмотрим роль родного языка в формировании национальной идентичности. Актуальность исследования обусловлена тем, что в Якутии растет количество молодежи, которые не знают свой родной язык. Мы задались вопросом, может ли человек, который не знает своего родного языка, ощущать свою принадлежность к своей родной национальности. Проблема национальной идентичности затрагивает проблему исчезновения языка и культуры, ведь сохранение языка и народных ценностей зависит от народа, который ощущает свою этническую принадлежность. Перед нами были поставлены следующие задачи: изучить формирование национальной идентичности, изучить роль языка в формировании национальной идентичности, провести опрос среди русскоговорящих саха, проживающих на территории республики, обработать и обобщить результаты опроса, разработать рекомендации и подвести итоги. Идентичность — это то, как человек представляет себе свою принадлежность к разным социальным, национальным, языковым группам. Слово «национальность» используется для обозначения культурно-этнической группы. Это группа людей, которые имеют общую этническую идентичность, язык и культуру. Национальная идентичность — это то, как человек ощущает свою принадлежность к определенной этнической группе, нации, стране, культурному пространству. И национальная идентичность, она не является прирожденной чертой. Человеку всегда необходимо ощущать себя частью «мы». Этот наш родной народ является для него надежной группой поддержки. В своей научной работе «Национальная этническая идентичность в современном мире» Владимир Викторович Кочетков, доктор социологических наук, пишет, что становление идентичности проходит в 3 этапа. На первом этапе происходит социальная категоризация. Это когда человек познает социальную группу окружающего мира.
А на втором этапе он выбирает себе группу, которая больше всего ему подходит, изучает ее ценности, правила. И третий этап — это когда человек идентифицируется с группой. Мгм. Процесс формирования идентичности начинается с 6-летнего возраста. Швейцарский ученый Жан Пиаже выделяет 3 этапа. В 6-7 лет ребенок приобретает первые знания, первые фрагментарные и несистематичные знания о своей этнической принадлежности. Мгм. Можно, да? Мгм. Дальше. Да, к опросу. Чтобы мы провели опрос среди русскоговорящей якутской молодежи, проживающей на территории республики, чтобы выявить взаимосвязь незнания родного языка с формированием национальной идентичности. В исследовании приняло 16 человек в возрасте от 14 до 30. Дальше. Результаты опроса. Большинство опрошенных частично понимают якутский язык. Большинство опрошенных убеждены, что язык влияет на формирование национальной идентичности. Дальше. Но несмотря на то, что опрошенные не знают якутского языка, половина ощущает свою принадлежность к народу Саха. Скорее, роль здесь сыграли другие культурные и социальные факторы. Но остальная половина испытывает неопределенность и не ощущает своей этнической принадлежности. Все 100% сталкивались с трудностями из-за незнания родного языка. Большинство опрошенных испытывают трудности в общении и ощущают себя чужими в своей этнической среде. Половина опрошенных хотят выучить якутский язык. Молодежь выбрала курсы и мобильное приложение как интересный и удобный способ изучения языка. Учебник самоучителей и видеоуроки не пользуются популярностью. Таким образом, мы пришли к выводу, что язык является основой национальной идентичности. Как код культуры, он формирует чувство этнической принадлежности и является способом сохранения традиций. Исследование показало, что незнание родного языка повлияло на 44% опрошенных, которые не ощущают своей принадлежности к народу Саха. О проблеме национальной идентичности и внутреннем кризисе хочется сказать словами Руслана Скрыбыкина. В своей статье о родном языке он писал следующее. Вы никогда не замечали, что люди, воспитанные в своей культуре и говорящие на своем языке, отличаются какой-то цельностью, спокойствием, и от них исходит удивительная сила, и какая-то потерянность и внутренний надлом наблюдается в глазах тех, кто не обладает этим духовным богатством. Наши рекомендации. Русскоговорящие Саха имеют желание выучить родной язык, и благодаря опросу мы смогли выявить удобные для них образовательные ресурсы. Мы рекомендуем создать курсы и мобильное приложение по изучению якутского языка, чтобы поддержать интерес молодежи к родному языку и культуре. Воспитывать в молодом поколении позитивное представление о якутской и русской культуре, воспитывать их билингвами. Мы живем в многонациональной стране, поэтому, чтобы эффективно существовать в современном мире, перед нами не должно стоять выбора русский или якутский язык. Именно такой выбор несет в себе негативные последствия формирования маргинальной этнической идентичности. Спасибо. Спасибо. Гептегнити оğlan hanaların tılları müstürün dinler sintiya kayıskaları tihittigit. Bilden turar saka tılam egelgetin, degetin, kegetin, dirinin, silibin, tutugun, kenarayın vereden çinçiyen ihyaktaren. Min bugünkü stipendiya kandidatlarından naha yördüm. Hadi saka kayıskalara dağını kadar bilen üretiger çugas. Onutun iskohanından Anna çuga hörebit. Onu tam bıyılgı bir uratıgen bu. Ola tılı üretmeleri, tılı üretiyem bağarar. Sakalı tılı sakagınan baran beytin törebi tılıttan keni beytin buruyunan bul batak manna ol diye huwa. Keni beytin buruyunan bol baka keytillen kalbıt. Ogo iti bu beytin sanatı nette sucuğun. Onu temin doları sövilehebin. Toğu dikakam bu mandık problema beyaka bilgin orduk korattır oluqtaqtırıgar. Onnoğar uluska dağını mandık problema bar. Onun çevirigin tümükten ettekam tümükten ettekbine büyüngü stipendiyaga kirser stüdyonlar yoğunlaqtırın üstü tögül beletibin. Ondan bu yıl 5 tögülün Gosardanın bitirene yegin ala keriheket stipendiya tuttarıldığı turar. Birigin min tılı biyerebin Ninel Vasilyevna'a. Kutuluringi Federalne Üniversitet науkaga, онна инновацияга департаментын начальнига, Лаевская наука кандидатыгар. Мақтал Люмия Степановна.
Отон бары билербит курдук икки тыгынча сүүбе бир сыл биһиги дойдубут түнен наука онна технология сылынан билерленне. Онтон биһиги Котугулу лиңи федеральный университет пытыгар икки тыгынча сүүбе бир сыл биһиги университет директоры Анатолий Николаевич Николаев этиитинен быһарытынан эдер чинчаачы сыла диэн болла. Ол курдук биһиги бу икки тыгынча сүүбе бир сылга студенттар, аспиранттар онна эдер ученыйдар чинчер үлелерин сайынарыктаахпыт, кинилер наукаларын сайдарын тугар сөптөх условия тарихтаахпыттен хадачы турар. Ол ихноттон бүгүн бу үтүө терәһин түмүгүнен биһиги учуталбыт Сардана Дмитриевна чинчер үлетин кайысхата сайыннын тылы таптаачылар, тылы чинчиячилер аксааннара элбетин диэн тураммыт. Биһиги университет, Котугулу лиңи федеральный университет наукага онна инновацияга департаментын атыттан мен туз бәйем Сардана Дмитриевна йөрнәчте боларын быһытынан бу бүгүн бу үс огого биһиги икки тыгынча сүүбе бир сыл төгүрүк сыл ихигер сертификат тутарыхпын багарабын. Бу сертификат боллагана научной, академической мобильность тем болар. Нуччалы тахка олабетер. Бу сүүбе бир сыл ихигер бу үс стипендиатого Россия хигер ханнык багарар коракка бу бәгыт чинчер үләгеттинен научной конференцияга баран кыттаргытыгар келе бара проездкытын төлүр сертификатты тарыхпын багарабын үйөрө көтө. Сөпүнөттөн бу сертификат туттарыллар бүгүн туттарыхпын багарабын Иремеева Даяна Николаевнага. Даяна меттон бары истебепи курдук Сардана Дмитриевна үлеләбит республикатагы лицей интернатын выпускник. Билигине ме бу хүддах сетихилактык тыл наукатыгар кирен эреребит кескеллях чинчаачы якатын тух пар үчүгейи эрени сырдыгы раха багран турму Даяна сертификаты Нинель Васильевна ханын хүтан қаллы быһылах. Нинель Васильевна ханын хуох. Микрофонун арар быккын. Эти телефонlar микрофонун арар кескен. Зомун кен. Зумга бәтиге. Ихлер да, ихлебетту. Да. Дегелле. Ихлер да. Аны халыр немесем. Таңыр. Бириккүүс ихиллер да. Ихиллер үчүгей. Сеп. Тогомит ихилинне ду маарнеп битим. Даяна туттар бут ихилинне онна кие хабага ханаң ихилинне. Сеп Даянага отон 2 сертификаты тутарыхпытын багарабыт Жорохова Наталья Андреевнага. Наташа боллагына быйыл үйрәккән битерәре биткенди Наташа. Битерәре быйыл.
Себүтерер олинаттан юрек жылла түмүктенер дери, олабитер бес сыйгар дери, биремет научная конференцияны талаңын, баран келе концепт сертификат карсет. Онаттан үһү сертификатты туттарабыт Лукинова Юлия Сергеевнага. Лукина. Мимей. Ага. Лукина. Юлия Сергеевна. Цеп. Мактам. Мимей Сергеевна, мактам. Наха йөрдүбет. Шталың барасан сырдык керехегер наха чөй белеғі оңырдым. Мемел Васильевна Сетелин мақтанабыт, үс оғабыт үйен дебелері табыт конференциялерген баран кыттар кыяғы ылдылар. Билигин же долгутулақ түкенге керебит, биһиги Илайская наука кандидата доцент тахатлын кабылыстын хебедиссея биһиги күндүтү каны жөгөби, киеби, тебеби, коллегабит, шталбыт, сырдык керехеген Аллах анал стипендияны туттарыны сагалыдык. Тыл бериллер сырдан бидерна уолугар Аял Анатольевич Егиновка. Биһиги жегергеме аттан бу бэхэсл уже бэхэсла болла бу биһиги туйгун факатлын туйгун өрнәчләрен биһиги белетибит өйүбүт оннаттан бэм истирахбиттен багыры эмете бу бигара көмөбүт диһеха бактыгы хардыларга тигер көмө болдун бу лартигер факатлын чичитигер бу магын эпирин курдук карды петерин кутуп сакатла бэбит төрүт тулбут яхан ропут күйе олин иннигитигер улахан это карда болуп кеме бул не мару марин онтен туран мен бу Даяна Николаевнага жекеринаттан кыра кеме барып онтун чылас Так, Антон, дальше Жирохова Наталья Андреевна. Лукина Юлия Сергеевна. Книгелери монография. Манна келагат бу камера olur. Kamera manna kelinci. Biji bu manna. Ama biji kelinci var. Stipendiyatlar naradaların tuttular. Bilgin bu yıl baştakından men kulturologiya kapıdıratan hebedisteye evahine tolara hicret kihim benim halava demet ulgen kristağ var. Mantan inge de hakalı hayastık hanarı hakatılın verete onu hakatıye diyen turamın on tu hinçala stipendiyanı kadana Dimitrievna atlan stipendiyanı tuttarabın kamilla. Angelina Saklanova. De yennetten bu yılgı stipendiyanı tuttarı hadan finatnan stipendiyanı tuttarı daha dolgutullah bolla toğa dete kapıya toğalla Nar isolar ete ikihinen bollanı bu bilgi yönetici bir toğubut hadan imtemna قابت ورم تبيت من البسيلمنا من هاشوي جهنم بلغي أنورده مختار
Күндү Анна Федосеевна, Адан Дмитриевна Жögelere, yürekte toğulara, studiyanlar, kirbit jonga bargıtıgar, bilgi istirahbetitten mahtanıbıt. Adana Dmitриевна sılas kırdık mesüne, kini yeyiler, ilgeler, öye hanafa, onottan ayı kiyitin serinen, ayı sırdık sanata, ehini bargıtın, arangatçılığı, nauka artıgar, bilim artıgar siridi, salaya sırıttın diyen, bebet algı sıvbıtın tiyerderi. Mahta. Etenge bolun, dolabay bolun, çegen çebdik sıcın, Anna Fedoseyevna barastan yöre köte hırır, Hadan Dimitrievna atına turar behi barbıt tukarı, canı hergete, oğulları, rulara, siyenlere, üyerinetçilere, jögelere, kellegelere barbıt tukarı, behi kinini öğütün, öydüğüt, sanıqbıt.